Aha, ena eye Abiola Sports Arena. Nyame eya aduma on Sunday. Aha, ena Kumasi Asante Kotoko and so ebetumi esi akan enso so ewa ha CAF eye Confederation Cup no na enya semgeto akra. Ni eye Kwara United for no edin komo na omani abrepa. De omo kenyina ene se Kwesi Ada womo ehye Kotoko a qualify akomanim eno ene eye ensema womo ekanti aha sei na se Abiola Sports Arena. Aha, ena Kumasi Asante Kotoko bobokono womo ene Kwara United bobokono enso ebetumi edi ehia nyame eya aduma yebo mpaye se bibia enso ebetumi akoso yie ede ama eye krobia Asante Kotoko ama womo etumi enya qualification awo eye omakensia womo ene eye Kwara United bobokono enso ebetumi abonti stadium no outside ni yebekọ inside na afi yakwa hawa inside no enso etie enso so ewa ha. All right, so yemobibi akwa aba ede eba Abiola Sports Stadium. Aha, ena Kumasi Asante Kotoko ede Kwara United no womo ebetumi abesi omo akan enso so ewa ha na ohwa stadium na efe yi papa efe yi pa enti aha ena nyame eya adoma na ese Sunday Kumasi Asante Kotoko womo ene Kwara boboko no enso ebetumi abesi akan enso so ewa aha eye Abiola Sports Arena, Abiola Sports Arena, eno ena mohwe ewo eye mo screen no so a na enya sebeto akrenti nyame ya aduma Sunday aha na Kumasi Asante Kotoko ene eye Kwara United no wo mo ebetumi ababesi akan enso so ewo aha. What is